tengah gat senang tanyo ibadat kendak hadaran musibah teka sidra ke sidra gure berangkat ubah hadaran gure negisang basa bang supon orang jumu'an ahli ibadat netinggai donya di Aceh Timur di sini tempat lu ni bung sahabat gure mulia basi pluh akhir bulan Ramadan panggilan Tuhan gure mulia murid ambuya dayah labuhan hanali sajan netinggai donya nyan Abu Wahab mursyid tariqat sulu ibadat bulan puasa jinohanale Abu tak sayang kan pulang oleh Rabbana Allahu Allah Allah ya Rahman Nabi ampunan menyana dosa tempat Abu lam syurga lapan sanjan janjungan Rasul mulian tempat Abu lam syurga lapan sajan janjungan Rasul mulia beluang kubur ibarat taman Nabi ya Tuhan Abu bahagia urang kiamat Nabi naungan yung payung janjungan Abu tercinta Basiplo akhir bulan Ramadan panggilan Tuhan gure mulia murid Abu yang dayah labuhan hanalis sajan nenting